رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن. دنگی برخودانی دنگی آزادیه. جرادی دنگی گل برنامه دنگی برخودانی دن باشگودارین هیجا. بریکم دست به برنامه خواب بکنم دخوازن هرکینا برنامه خواب وره پار و بکن. دسرید روشا بن پیکرین مافان لگرتیگه ها ایدری تیپ سایی امی مرنین کو بگومان تینه کرن بکن روژا و برنامه خواه لسر ویم جاری و بن پیکرینین لگرتیگه هم بگشتی رو ددن امی جتوهای داری پاریزر خلیل کیا بشتاری برنامه خواه بکن دایکا گرتی سیاسی یکو جیان خواه لگرتیگه هج دستایی سزر آلان دایکا سلمه کارا درهی و بشتاری برنامه مببه و ببورن و نرین خواه پار وکری با آجانسان را با آگاهیان را درباری روشا کوری خود گلکتشت آنی زمان گرتی سیاسی اسمت کاراک بحثا بن پیکرین مافان ایکل گرتیگاه هجمارا دویمین یا سنجانا انقره تیکرین و دبیجه و دبیجه جمره دبیجین ام دست جنسنامه خواه یا کو ام هبون خو پی ددن ناساندن بردن و دف جرومت خو بردن و دبیجه مافی مروان وی گرتیگاه تینه بن پیکرین هنکی خالان آنین زمان دیسا گرتی سیاسی نصرالله کوران کو حتی نها 33 سال گرتیه و گلک جاران انفاظاوی هاتیه تعالو کرن هری داوی لگرتیگاه سلیوری استانبولی تیرا گرتن ده درباری روشا نصرالله خوشکا وی سعادت کوران وی بشتاری به تلفنی بشتاری برنامه مببه و قالا روشا برای خواه یا داوی بکه ده درباری روشا گرتی سیاسی سرحات تمیزر کو ده دما تحلیه که ده تحلیه جی گرتیگه ده لگرتیگه جیان خواهج دستایی دایکاوی قیمت تمیز آگاهی ده درباری مرنا کوری خود پارودکه هری داوی سارا زیلان دنیز جوارگه آزاد جبو گرتی سیاسی دنیز و سارا نامه که هفبش شاندیه جوارگه آزاد امی وی نامی داویا برنامه خود بوشینن برنامه دنگی برخودان دست بیدگه بله پولیتیکای قرکرینی و işkence لزندانان تیمشاندن هم برگرتین کرد این سیاسی تکوشرین کرد این سیاسی و همو تکوشرین تکوشین دموکراسی و آزادیه لگرتیگاهان به تایبتی و گوهرین ناوندین شر تایبت دولت ترک به همو هزاخواه هاول داده که هم بکشتنین بخواد گراوید بیجن خواه کشتنین و به صدم نخوشیا وک هنجت نشان داده گله گرتی نخوش که نخوشی و گرانن زو وان رادستی نخوشخانه ناکن و ناشین نخوشخانه واج مرنی را بزانبون بپیلانت تی هشتن ده درباره یک جوان گرتیگاهان جی گرتیگاه تیپا سا ایدری که دنا و وی گرتیگاه ده وکه گرتیگاه که بنگه که شر تایبت لسر تیمشاندن لسر گرتیان گلک پیکانین دروی مروواتی دروی مافی مروواتی مشاندن کم وی دوسیای به هفره گهداری بکن که لی گرتیگاه ایدری چه سیاست مشاندن گرتیگین تیپاسی جروجا خسنه دوری او بکرنه و وکی جهن بن پیکرنین مافان تنزانین گرتیگاه تیپاسیا ایدره وکی گرتیگاه پیلوت هاتی اعلان کرن و ته سالن داویت پنج گرتیان باوی کی گمان جانا خواج دستان اف گرتیگاه ایدره یا تیپاسی ج سال 2017 و هاتی آوا کرن و جروجا هاتی آوا کرن و بن پیکرنین مافان و مرنین بگومان کتی روجوی هر وها ته سال 2021 جی لمان گاف انطالیا بودرو قرشهیر کاواک و چهارشنبه هاتن چکرن اف گرتیگه جه هجرین سه کسی پیکتن و به قمر انتین شوپاندن
ده هندوری هجرین تیپا سیده تبی قمر هنجی ده سالین داویده امید آجر، سزار آلان، سینان قیا، ارجان چاقر و هری داوی جی ده 29 جوتما 2024 ده عدنان قرایی به آوین گومان جان خواج دستان. اف مرنین به گومان وکی خواه کشتن آنگو جبر نخوشی مرین هاتنه تومار کرن. پارازوانین مافی مرووان وان مرنان وکی مرنین به گومان دنرخینن. پیشنازنامه نکوژ آلی پارلمانتری دم پارتیه یه ایدری یرمز هنوه تکیلداری معامله خراب امرنین بگومان انکتن روژویجی دبیجی کو وزارت آداده یا کو برپرسیر آگرتیگه و برسابه برسدهلی. هون به برخست کو مرینا پنجمین لگرتیگه ها تیپاسی یا ایدری بکات اوها گود. ده هفدیتنی ما ین بگرتیان را همو گرتین عادل و سیاسی جروجا کو گرتیگه هاتی آوا کرن حتی نها راستی بن پیکرنین گرانتین. پولیتیکایا تایبەت تێمەژاندن. ده هەفتێتنێ me yê neberê yê lêgirtîgeha tîpasa Îdirê de hate gotin ev derbûye navendeke ku ji îşkenceye. Hûn diyar kir ku girtîgeha tîpasê a Îdirê girtîgehekî taybet e û hagot. Girtî rastî tehdît lêdan îşkenceyê tên û mafê wan têne desteserkirin. Demha girtî li dijî vapêkanîna derdikevin jî tên ceza kirin û rastî cezayên cuda tên. گرتیه هری داوی لگرتیگاه ایدره کت گرافا برچیبونه گرتیه کو جبر داخوازین وی نهاتنا قبول کرن نچار ماکو بکوی روژا مرنه گرتی لیدجی بن پیکرنین مافان درد کوین مرنه جدیدن برچاوی خواه ما پیشنیار کر کو لگرتی که قومسیونک به آوا کرن لی حمو داخوازی ما به اصرار هاتن رد کرن هون دیار کر کو پولیتیکای عقر کرنی و اشکنجه روز بروز دجوارتر دبن او گود به پیواجه پاندمیه را گرتی گه و گوهرنه چالین مرنه. هون آنی زمان کو اکتوی تین ورزشه ساعتین خوندنه بهندان و مافی کمبونه تین آستان کرن آنجی به تمامی تین قدخه کرن او ها گود. جبر هنجه تین پر حسان هفدیتنا مالبات تی آستان کرن. گرتی وان پن پیکرنین مافان بریا تلفون جمالبات خوره تبیجن. پرسکریکین کو دی گرتیگاه دا دی قومن به دربره پرواناکن. او بیارین لگرتیگاهان جی آستا عدالت و دموکراسی یال ترکیه نشان دادن. برگودار هجد درباره روشا کول زندانان رو دده بین پیکرنا مافان روشا گرتیه نخواش و هر وها تالو کرنا بردانا گرتیان جی اما ویم جاره بکن روژا و برنامه خواه مرینین بگومان لزندانان رو ددن دولت ترک دل زندانان ده به تایبەتی لە هەمبەرگرتیان وەک دیل دەگرن سیاسەتێکی قڕکردنا لە دژی مرۆڤاتیە لە دژی پیوانên دموکراسیە لە دژی حقوقا هەم ئا تورکیە هەم ئا ناودەولەتیژی دمەشینە ئەمێ دەرە بارێ حقوقی دە حقوقا مافێ مرۆڤان و دموکراسیەژی ئەمێ پارێزەر خەلیل کایارە vê mijarê got û bêj bikin nîqaş bikin her ser xeta telefonê Amedayê برێز خەلیل کایا hûn bi xêr hatin bernameya me dem baş ناخرة دابن دم باعث شغان. بله دوسیه کی مجی هبو به تایبتی لگرتیگاه ایدری تیپسایی یعنی کریارن پر تایبت یعنی او گرتیگاه بخوا تایبت هاتیه دیزاین کرن و لگله گرتیگاهن ترکیه پیوانین دموکراسیه پیوانین مافی مروفان تینه بین پیکرن هر چقاسی دولتا ترکی داری پیمان مافی مروفان یا اوروپا و یا جهان جهنک خالان جی امضا کری به جیل دی دیسا هم قانون خو هم قانون دولتی جی بین پیدکه درباره ویم جاری دون چه بیجن زندان ترکیه تایبت زندان وانه ام کومله مالبات گرتیان یا وانه شاخه وانه ام اندام دوینه بله زندان ترکیه تکی مگو تایبت زندان وانه پسکری که مافن مروواهی تیم بین پیکرن که هواجی گوته امتکارن وان پسکری کان سه سرناوان دا کن بکن بله کریم کن پسکری که که مافی آزادی هواجی اینا زمان گرتیه نهید سیاسی که لیکرین بردانا بجه دینن سدمین والا بردانه دام پیش دیخن بله چوا پیش دیخن گور قانون ترک لجنه چاوداری اداری حس دیکن گرتین سیاسی بکرن پشمانیه بله پشمانی الوان فرض دیکن بله پشمانیه جه دخوازن دو بیجن که هون داخوازن اما پشمانیه ندن ام مافی هوایی که سالک دمینید که بو بردانه هوا اما مافی هوا پیک ناینن یعنی ام هوا سالک درنگ بردن بله
افجی دجی مافی وکهویه یعنی اکید بیجن گرتیت عادلی دما سال که دمینیج بکوبو جزای و خلاص ببید او دمی کو گرتیگه دا درباس کرده بحال خوش گوتنا وان ای حالی درباس بکن سالک مینید تیم بردان دنگه میتید؟ بله دنگی و ام دبیزم بله کرم کن ام دنگی و باش گهداری دکن فرمو بله این مجاره لسر گرتیین سیاسی دبیجن هم هونده بحال خوش درباس کن دما هوا کو گرتیگه دا درباس کرده در وایویجی دبیجن هونده داخوازنامه پشمانیه بدن باشه امی اوی که داخوازنامه هوا و حالی هوایی خوش برشاوینن که امی هوا بردن یا نابردن یعنی وی آستیجی دیسا تقاض بردان نینه بو گرتین سیاسی بله باشه برس کیا ام وی مجاری هنکی باشتر شیرو و بکن بگهداری مرجیان ما گهداری دکن ام تخوازن وی مجاری را و بکن نها د زندانان ده تعلق کرنا بردان گرتیان و هر وها روشا گرتیان نخوش هر وها ام بیجن مرینیم بگومانجی چه دبن اشکره الپیشا قانون دولت ترک برد قانون جهانی بن پیکرینه هون وی حقوق جیون دبینن هون وی قانون جی دبینن لهمبر و کمیسیونا چاودیری و اداره یا گرتیگاهن یعنی به چی روی لهمبر و بن پیکرنا قانونان چی برسوی ددن و مثلا وک پاریزره که هون جالی حقوقی ده تین زمان حقوق خو بن پیدکن ناراست شخوا اف وکی ما گوت لجنه چاوداری اداری کیمه که نوا گرتیگاه داد نوا قادات نوا بله باقانlık ایده ببورین نوا باقانlık ایده خواسر بریارا پیکتینید یعنی هونش بو بریاره دوی سرلیدانش بو دوزگریه جید کن دوزگری جی نکاری بر بریارا وان بریارا ایدی بده یعنی مثلا بریارا خواست یعنی سر بله برسقه یعنی اون خوازم بیجن اف لجنه چاودیری و اداره لگرتیه خوخستی شونا سازی دادگاه و دوزگریه جی یعنی هم وی دما اوان بریار ده از وید بیجم اوی لجنه بریارا خوادا که هون گره داخوازنامه خواه پشمانیه بدنش باشه امی بردان حوال برشاوینن بله هون سرلیدان بو دوزگریه جی بکن دوزگریه جی نکاری تشتکی بریارا که سر بریارا بوده وی بریارا خراب کرد یعنی وکی ما گوته کیما که نو باقانlık اداره که خواسری کاری خواه بکتینن بله شخواه گلک سازیان جارنا تلفون دگرت و حتی جگرتیان جی درباره وید سازیان مافی مروان جی ایهاده وکیدن جی راپورین درباره گرتیگاهان دا آمادت کن دبیجین اف لجنه چاودیری بویه وک دوزگر وک ساوجی وک بیجین دادور یعنی وک وی تف دگرد هندری گرتیگاهان ده الهمبر وی نه راست یکی گردایی باقانlık نجبری وکی ما گوته دوزگری دادگاه جی نکارن بریاره وان خراب بکن بله یعنی او بریاره وان دا خازاش گرتیات خازن حیاوی دا خازی گرتی نه اینتجه چند سرلیدانش بود دوزگری هم بود دادگه هیچی بکه دیسا بردانه وان نایک بکنم باشه انا السروان مرینن بگومان کن حال گرتیگاهان رو دادن اوانا چی دبیجین یعنی وقتی گود بیجین ام بیجین یک تحلیاوی چی بویل برمرنی دهیلن پاشه ام بیجین گرتیه که سیاسی لگرتیگه جیان خوش دست دادن لهمبر وی گرکچاوان چیه دبیجین چی هجت نشان دادن یعنی حقوق اویت نیه مش حقوق اویت نیه اف گرتیت دمای نزیک دا گرتی ایدیش خوش جیانا خود دستا بله سرلیدانیت کن همیان ساوجه سر ناوه دولت دوزگرد بیشن محوجهی ها که دوزه وکرنید و مجاری دانه دیتیه همیان وکی گوتنوان تاکیبسلی که دنی دوسته همه تینه گرتن بله باشه یعنی وکی هوا سر داشتی گوته و گاوه قانونی که خواه اینانه قانونی نه آنه یاسانه قانونی پشتی آنه یاسایه هات نچه کرن چیان و گاوه دولتا ترکش بوی زندان هم پیک ناینید بله یعنی قانونی خواه به پیک ناینه باشه جناو پی و جالی قانونی و حقوقی وک پاریزر جناو پی و هون چی خباته که چاوا دکارن لهمبر وان پیکرنین اشکره هون دکارن چی بکن وک پاریزر یعنی ام پاریزر ام گل
serdana girtîgeha ajîtken ew niha pêngavêt ku em bavêjin gerek müvekkiliyet me siyasî jî dev me bisekinin ku em bikarin wê pêngavê bavêjin. Belê. Hinde müvekkiliyet me yê ku siyasiyet ku serlêdan bo komeleyê metken êHD, ÖHD yan jî tuhayder. Belê. Ew axiftinê me yê gelwan em bêjin hûn dev me bisekinin mafê hewa lijneya çavderiya îdarî bin pê kir em serlêdanê ji bo dozgeriyê yan dozgeriyê biryar nexirab kir boy dadgehê dikin piştî wê wekî dibêjin Anayasa Mahkemesî paşê jî Belê. dikarin ji bo Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiyê bibin. Belê. Heta wê dadgeha mafê mirovan ê Ewropa jî serlêdan bikin. Ji xwe demek nêzik da Anayasa Mahkemesi ya Tirkiye derheqê 4 kesa da got mafê van hatiye bin pêkirin gerek ev mirove hatibane berdan infazê da ne hatibane şewtandin. Belê. 4 kes zindanê hatin berdan. Belê. Yani ev biryare ji bo hevalên me yê dijî girtiyên me yê dijî bîte encam. Em gerek evê emsal wergirin ser wê Ser jî xebatê devam bikin. serlêdana ji bo yê dijî bikin. Belê. Baş e parêzer Xelîl Kaya ji bo beşdariya te em gelek spas dikin ji bo winirxandinê we xebatê we de em serkeftinê dixwazin dem baş. Gelek sağlığın serçavin. Belê em rojava bernameya xwe dewam dikin em taybetî em dixwazin divê bernameya xwe de ya rastî jî mijareke pir hesas e mijareke pir biêş e dibi sedema xemgîniyê jî rastî tê xwestin bê ravakirin li zindanan çiş polîtikayeke şerê taybet dewleta Tirk li hembergirtiyan dimeşînin qirkirineke ne tecrîdê ji tecrîdê wirdetir qirkirineke rast û bi pîlan rastaxwe û bi pîlan li hembergirtiyên siyasî tê meşandin. Kêlikê berî niha jî ji xwe parêzer Xelîl Kayanî ziman ku poşmanî li ser wan ferz dikin. Ev girtiyên siyasî ku xwedî rûmetin xwedî nasnameyekê siyasî û çandî û civakînin li hember vê qirkirinê ji ber dengê xwe bilind dikin vê bêhquqiyê qebûl nakin vê tê li ser wan ferzkirin tesmiyetê tê ferzkirin. Yek ji dayikên ku bi rastî jî kurê wê bi awayekî guman jiyana xwe ji desta ye Selma Karadereyê ku di bistê sibata 2022 de li girtîgeha Îdirê ku bihîst kurê wê Sezer Alan ku dibin şert û mercên gumanbar winda kir li ber zêdebûna mirinan ku bi guman li girtîgehan rû didin derbarê vê mijarê de axivî. Dayika Sezer Alan ku li girtîgeha Îdirê bi awayekî gumanbar jiyana xwe ji desta Selma Karadayê behsa îşkenceyê ku li girtîgehê ku li kurê wê hatiye kirin kir û got ew xwe nakujin dibêje. Van girtiyan dikujin didin kuştin û wekî ku xwe kuştinê nîşan didin. Dayika Selma Karadereyê dibêje li girtîgeha Îdirê mirinên bêguman ev bûyere ku rû didi dikujin paşê jî wek xwe kuştinê nîşan didin. Niha jî em ê berfirahiya vê peyvînê ku bi Tirkî ji Ajansa Mezopotamyayê re hatiye wê ajansê de hatiye weşandin em ê bi hev re guhdarî bikin. Ji ber giringiya vê hevpeyvînê em ne çarman ku em bi Tirkî bidin ji ber ku em hemû dosyayê me bi Kurdî ye lê ev hevpeyvîneye hinek tişta hinek rastiyên ku gereke derkevin tîne ziman werin em bi hev re li vê hevpeyvînê guhdarî bikin. Iğdır cezaevinde oğlum sürekli şikayetçiydi. Gardiyanlardan şikayetçiydi. Gardiyanlar anlayışsız davranıyordu. Psikoloji baskı çok yapıyordular. Anne ben nasıl bir yere düştüm? Burada hiç kimse kimseyi anlamıyor. Sadece gardiyanlar psikoloji baskı yapıyor. Hastalandığımda levire götürmüyorlar. İlaçlarımı vermiyorlar. Anne ben bu arada pil yuttum. Gardiyanlara da dedim. Bak ben pil yuttum. Benim ölümüm olursa sizsiniz sebebin. Öl daha ölmedin mi? Gebermedin mi diye sürekli
psikoloji baskı yaparak çocuğuma hakaret ettiler. Gardiyanların psikoloji baskı yapmaya hiç hakları yok. Hiçbir ananın gözünün yaşını akıtmalara izin vermeyin yani. Şu an bile size sesleniyorum. Lütfen ne olur cezaevlerindeki mahkumlara da bir bakın, bir araştırın, bir sorun. İhtiyacınız ne, derdiniz ne? İntihar ediyorlar. Hayır, aslında intihar etmiyorlar. Öldürüyorlar, öldürtüyorlar, intihar süsü veriyorlar. Biz bunları göz yummak zorunda kalıyoruz ama bir yerde kalmamamız lazım, başvurmamız lazım. Oğlumun ben bir hafta bekledim. Telefon görüşü, cumartesi günleri telefon görüşümüzdü. Hep Allah'a dua ederek oğluma bir şey olmasın diye. 2. hafta döneminde oğlum beni aradı. Ben de kendim biraz rahatsızdım. Oğlum bana dedi, anne iyileşmişsin, sesin çok güzel geliyor. Ben dedim ki oğlum senin sesin bana hiç iyi gelmiyor. Sende ne var, bir şey mi var? Anne psikolojim çok bozuk, bana bütün aklını helal et. Bana bir şey olursa gardiyanın adını dedi de ben şu an gardiyanın adını unuttum. Sorumlusu odur. Psikoloji baskı, çok çıplak arama yapmışlar. Çıplak aramayın gücünü ben kaldıramam anne dedi. Benim oğlum gözünün yaşıyla çıplak arama yaptılar diye bana şikayetçi oldu. O mahkum olduğu için, uzak olduğumuz için elimden bir şey gelip yapamadım. Sesimi duyurdum ama sesimi duyan duymamazlıktan geldi. Çıplak arama cezaevinde ne ki? Ne yapabilir? Nereden ne alabilir? Bu çıplak aramayı lütfen kaldırın. Yani kimsenin hakkı yok, kimsenin onurundan, gururundan oynamaya. Bu çıplak arama benim oğlumun hayatına mal oldu. Tekrar çok geçmedi aradan Sinan Kaya ailesinden telefonda konuşurken annesine dedi, yan taraftaki koğuştan çok sesler geldi anne, çok işkence gördü mahkum. Değnekten o Sinan Kaya'yı alıp başka bir koğuşa verdiler. Burası bildiğin gibi bir cezaevi değil, burası işkence makinesi anne diye bana söyledi. Ben cumartesi günü oğlumla konuştuktan sonra pazar günü ben ölüm haberini aldım oğlumun. Oğlumun cenazesi 2 gün oralarda kaldı, getirtiremedim. Durumum iyi olmadığı için her yere başvurdum. Kimseden bir yardım göremedim. Oğlumun bütün üstündeki giyim kıyafetlerine kadar bana gönderdiler. Bu bir anne için hicran yarası. Üstünden çıkarmışsınız kanlı kanlı, kesik kesik. Onları bana niye gönderdiniz? Onları göndermek zorunda değildiniz. Kendini asma bir olayı da yoktu. Morarıklığı yok, ip izi yok. Hiçbir kanıt yok. Şimdi bir başka avukat devam ettiriyor. Onun sonucu ne gelir hiç bilmiyorum. Yani devlet bunları duysun ve yardımcı olsun bize. بله راستیا دولت ترک د زندانان د پولیتیکای شر تایبت و قرکرینی لهم برگرتیین سیاسی دمشینه هم جبو ایرادش کاندن هم جبو قرکرینی به وی ارمانجی به پیلان لزندانان و سیاست دمشینه اما وی روژه وید برنامه خود هر دم بکن روژه و کسارکه و بشوپینن هم جی سازین حقوقی جی چالگوانین خباتین دموکراسی جی و هر وها جی همو کسین کو بحثا دموکراسی و مافی مروان دکن لهم بروی گرگ دنگی خوبلن بکن ایدی لیدیجی نتنی ناسنامه و چاندا گلکی لهم بر مروواتی براستی جی بیرومتیه که پرمزن لسر گرتین سیاسی تی فرس کرن نها دروجه ویده جی همه بردوان بکن بخواه یک جی گرتین کو دگلک جاران ده راگهاندنه ده جه خواه گرتیه بحثا بن پیکرین منفان دکن بتایبەتی وێ ڕۆژەوە مەژی درێزێ دەنهال سەر گرتیگەها سنجانی هژمارە دویەمین یا ئەنقەرایێ ئەv گرتیە چاوە لێ بنپێکردنا مافان تێکردن ئیسمەت کاراک بەحسە وان بنپێکردنان dikin وەرن بەهەورە ئەم بزانبن لەvê girtîgehê çi بنپێkirin û çi siyaset dewleta Tirk lêvê girtîgehê dimeşîne
گرتی اسمت کراکی لگرتیگاه جمارا دویمینیا سنجنا انقرای تیرا گرتن نامه جاجنسا مزبوطامیره شاند دنامه خود بین پیکرینین مافان این پیر روب رودمینین و گوت کاراک بالک شاند لسر گرتیگاه کو جبو شرطین تجدید گران لگرتین سیاسی بین فرض کرن به تایبتی هاتیه دیزاین کرن او هات بجه وکی گرتین سیاسی این کرد دسیسی جوتمها 1023 ده ام سرگنی وی گرتیگاهی هاتن کرن ام جاواهیا میماری یا ور بگرن حتی شرطین سردانی بجه آنینا پیدیوین بینگهین این روزانه هر پیک آنینین لوی گرتیگاهی تینه کرن تایبتن کاراک پرسگریکن هیی ین گرتیگاهی و هارس کرن نتنه گرتین کو جزاین گرتیگاهی مؤبد ای گرانکری لوان هاتیه برین گرتین دنجی ده حجرین یک کسی ده تینه راگرتن ام گرتین سیاسیین کرد وکل دیجی قانون انفاذی بگرتین جداره ده همان بلوکان ده تینه راگرتن جبر ویه که ام پرسگریکن بیردوزی پلوتیک جواکی و چاندی ین گلک جدی دجین بردین گرتین کل قاوشن جدا تین راگرتن هفو بینن تماشاکرن که هریب چوک جی تی آستان کرن هر کوریدورک وکه گرتیگه که جدا ج کوریدورین دن هاتن جدا کرن لگوری گشتینامه دوی هفته هری کم 10 ساعت و بکومن جه 10 کسان پیکتین اکتیویتین وکه صحبت پور کورس آتولیا بین کرن لیل ور تن 6 کس هفته روزه که ساعت و نیوان صحبت دکن و ساعت و نیوان وان دردخن سپوره لدیجی و امجهمو خباتن خواه ین جواکی به پار هاتن هشتن مافیمه یکو ام ساعت و نیوان مدردخن جه هواداریه هیه لی ام تنه ساعتکی دردخن دستور نادن کو ام دنابر خود دانوستاندنان بکن و وکه پرتوک روزنامه به بگهرن شاندنا پرتوکان آج حوالین خواه ین لزندان دن را تی آستان کرن حتی کو دناوا پرتوکان کو بقولیان تین شاندن ده هوکن بحثا تفگر آزادیه کرد آزاد کردستانه که بکه ام نکارن وان پرتوکان بگرن بسدم این کیفی گلک جزاین دیسپلینی و حجریتین داین دمامه دبن جه هواداری جی دو جاران به دکتوران و دو جاران جی به فیزیکی جار جاران جی لسر ما لگرین دکن ساعتین ما این هفدیتین ورگرین ساعتین نهی سبهی بوی آوائی هاتنا مالباتین ما این دور زحمت دکن و بو آوائی کفیلی هفدیتین ما قدغه دکن جه هفدیتین وکری بکابینه انجام جهو و قطاندن و بکامران دشوپینین و لسرسری ما گاردیان رادوستن سوقین نخوشخانه هرتم تین تعلو کرن آنجی بطال کرن خوگهاندنا تندرستی یا گرتین نخوش این گران تی آستان کرن آنجی جبو 6 ماهان آن ساله که جوان تی داین هف روش پرسکریکین تندرستی گران دکه گرتین نخوشین گران آنجی ین اکود حجره یک کسی دتین را گرتن و داخواز آوان آساو کرنا گرتیگه هندن نای قبول کرن لکانتینی به بهای زیده تشتین بی کالیته نفروتن لکانتینی جبل لینوسه که جی 40 روپلم پیکتی و پینوسه که به حبر تو ملزمین کرتاسی ناین فروتن کارک بلیف کرکوره و بریا گرتیگه کو او گلین خوالی دی جیوی دکن روشه روا دکه و اف نرخاندن در باره وی دکه اف در گرتیگه که تایبت و اولهیا بلنده کاراک دست شاکر کو لدیجی وی روشه اوانا دست شدا خواه خواه ین دموکراتیک و تکوشینا لدیجی وی روشه برنادن بله گرتی سیاسی نصرالله کران حتی انها 33 سال گرتیه و گلک جران انفاظاوی هاتیه تالو کرن هری داوی لگرتیگاه سلیوری استانبول تی راگرتن بریا پارزرین خو گوتو بو کو تشتین کو مالبات دشینین وکه امبیجین وکه بیجامه و تشتین کلو پلندن نادن ما او بمهان الجمخواد هیدن نصرالله کران پرتوکه که بناوی دموکراتیک پرنس نویسیه و حتی انها پرتوک لأوروپای نهاتیه چاپ کرن لوارگهن آزاد هاتیه بلاف کرن جبو که ام به بهتر آگاهیان بگیرند درباره نصرالله کران روشاوی نهاجی یک جه مالباتا نصرالله کران خوشکاوی سعادت کران و بشداری برنامه مبین هر سرخط تلفن آمده برز سعادت کران بخیر هاتن و شانامه دم باش سلام ورز ناف خیره ده بین هوالد بله دست پیک کلم کن
despeke silave ger reber apo dişinim ev silave vi mefam kir emme şoptare rebere xwebin. بله بله هوا روشا سر روشا روشا برای خواهم بحث بکن هری داوی و چه آگاهی گرت و درباره گرتیگاهان چه آگاهی بورا پار و بکر فرمو دسپک هوال یاشار جیم باش هوال نصرالله قرآن چتین هوال Ramazan Aksu şahsi banda sıra ve ger giftige here dişinim böyle heval heri davi ez mehecar kepere ahaften edikim mesela gabadici ve ani ser zaman rasti giftige pir zede baskı bin pekirina mafemrovaheye درباره هوال نصرالله ده 33 ساله گرفتی infazı şahıtandın yani 30 sale bir qadiya berdana şber boş yek zedetir hücre cezası xariye kiren 36 sal yani 3 sale de ve razı hatta 3 sale de nizanı bu kavmi rastiji mesela Astengahyawan belki ve sivri pırnadın der ama pır bekirin heye. Mesela em tişta dişinin tişte kapşulli nadın van. Koli mehke zede bine kefa xwed nezik dibin nadın van dereng vedikin pevistiya goheyi em malbat vakta dişinin nadın yani pır derengi didin. Ez karım vana bejim heri davi berin hat semaha olay çe bu bulur. Ya diyar kavmi bu zehirleme. Mesela karavan evan rasti heval pır xaterici bu henik heval. Bale. Cari bu. Zehirleme çe bu yani karavan evan pır xateri çe bu navande. Ez vaki de bejim mesela veje ani ser zaman heri davi 23 şiir evi kıyadestemi heri davi isal yani berin hadmeha kıyadestemi Türk avici vekte dazanin serokati xwesteka serokati hatu bu nivîsandin lê hêjanê hatiye çapkirin denkî dirêj gotin belkî derkevê ne be gerekçe infaz şewtandinê lê infaz şewtandin herî davî برای گو بلا چاپ بکن لیوا چند ساله یعنی قیسی گوش ایمرالی هاتیه حتی نا ev tutuk natiye çap kirin. Bale. Yani ev sıkıntı hene. Ve gidici mesela kantin rasti pür bahaya kirne rant bölge rante yani pazar kirne pazar glur. Tişte bu erzan deh kata grandeden var. Bale. باشه هفته چوی متره هف دیتن کر وقتام دپرسن دبی وک هر دمیه روشامه هند شوپینن لبلا فاشیزما ترک دنا باش زانبن ام گرتیه خو گریلای خو ربر خو ام شوپتار وان بن حتی داوی ام شوپتار وان بن yani 30 sala 32 sala hevale meradızın gelovi çıpoşman bin cuvanya xodan Fikru Rahman Reberti kes koşmanlar be bila vena neyareme bazlanıbın ez xwazim hinek silave germişinim vajih azat kerem kir iro ilk ego heval Asya o heval ro ger çalakavan ez varge azat hemit gerila piroz dikim rasti endejin çi yani em buarene emne geri layık xwatene bernadin teybetici şahse zekiyet torde eslave germ jeveberiya jini hemire veberiya rezişinin bila bazanıbın kolani Avrupa'nın bernadin çiş pevist be eme bikin tişte be sermileme em hazırın ez serkeftini jware dixwazim ez hemiya hembez dikim maçı dikim ez dilevan maçı dikim serkeftin takas ve agele kurt be
و گریلای مبه ای گفتگاه به یعنی ونات اوامتنه پشمانیا متنه اموان سر بلندن از همیا دلوان حمز دکم ماچی دکم سرکفتن ام گل بوارنه ام چپیویست به ام حاضرن تجاری ام نه پشمانن ام پشمان جنابن ایرو سلاوی ربرتی مگرد ام لایق و سلاوی بن حتی فیزیکی ربرنا آزاد نبه امش قادا در ناکردن امش خبات دانا کردن ام دو گری لای خو ربرتیا خو ایدئولوژیا خو بن اسلاو گرمش همی قادره دشینم سرکفتن آمیه بلیم گلک سپاس دکن سعادت کرانج بو بشتاریت امش جواره جی سرکفتنی دخوازن سلاو گرم جواره جی دشینم سرکفتن اول هر بجی دم باش سر چاوا بله گوداری هجا ام وی روشید شوپینن لگرتیگهان چی تیکرین چی پولیتیکای که شری تایبت تمشاندن لدیجی و ایدی ندم دماکو تکوشینه که تکوشینه گاوا پاشته ورا آویتن تکوشینه که به هم پا پرمزن لدیجی همون آوندین فاشیزما دولتا ترک بمشاندن بتایبتی افقاده که جی قادین هر گرینگ کوری برتی جی بخوا خباته که گرینگ لسر زندانان مشاندیه زندانین برخودانی لسر چند برخودانی یا برخودانا دیروکی یا آمدی اف لدیجی همو کریارین دولت ترکیه فاشیست برخودان تیمشاندن نهاجی امی ورن سر روشا گرتیه که دن او جی سرحد تمیزاره کو دروژا کو د درباری وی د بریاره تحلیه هاتبو دایل لګرتګه جانه خوښ دستا دایکا تمیزر قیمت تمیزر جی وها و روشتین زمان توی همو پولیتکاین زخت و ظلمی جی تجاران جی تکوشین گاوین خواه پاشتنا آوید سرها تمیزر د 22 سالی بو د هفته مجدارا سال 2017 ده لجول امرگی هات گرتن و ده هفته مجدارا 2019 ده هات بردان ده 6 آدار 2021 ده جالیه کو دولتا ترک به ادعای خراکرنا یک ریزی و یک پارتی دولت دیسا هات گرتن و جزلی هات برین ده 18 جوتمه ایسال دجی به بریار دانشین یا تمیز هاته لدارخستن نخوشی اپلپسی بو تمیز وجبو دانشین جبو گرتیگاه هجمار دویمین یا دملو یا ارزرومه شاندن و دادگاه لجول مرگی اف دادگاه وی هاته لدارخستن یکمین دادگاه جزای گران جول مرگی دو چرچوه زاروک آراسته سوج هاتیه کرن سوجاتی کرن ده به ادعای اندامتی آریخستن 4 سال و 3 ماه جزای گرتیگه ل دادگاه هات برین ل سرحد تمیزر هات برین ل سر تمیزر جی بصدما کو دما دریج گرتی ماین جی بریاره تحلیه دی ساحات داین تمیزر پشتی بریاره تحلیه برین گرتیگاه تیپه فا آوانی دنوزده جوتمه هیده با آوائه کی گومان جیانا خوش دستا ریوه بریا گرتیگه ادعا کرکو روش تمیزر نباش بویه و پشتر جیانا خوش دستایه مالبات و پارێزەرین تەمیزئەر پشتی بویەرێ گوتن کۆ تەمیزئەر ji ber xemsariyê jiyana xwe ji destayê dayika serhat qîmet temîzئەr wiha qala kurê xwe û ku çawa di girtîgehê de jiyana xwe ji destayê were em bi hev re li vê hevpeyvîna ku dayika qismet temîzئەr çawa vê rewşê rave dike em bi hev re godayî bikin. مازن 7 سالی ام چون جرمی باشه میشه میتونه که میتونه جمهوریتی میتونه خواهد بیرونی سالی جمهوریتی باشه میشه که و دا آزمون خواهیه بود نه وقتی اونه کردی نزنی ام چون جرمی که خواهیه کردی بود یا آزمونی رو بود یخصوصی مازن پیشو که خواه مزار خواه یخصوصی مازن که نخواهشی نیایی مازن که مزار خواه گرشم نیایی مازن که آجی هم اگر ازوه ما آجی که گر ازوه دید مثلا میتونه خلاص که حتی سنفا هشته
هشتی دا ببخت لیکن ها نگتن اینا در برا به ازرمی هذا صولی و سبب ببختی سبب افترای و سبب عزمانی خواه و صح عزمانی خواه نهیلا ام عزمانی خواه نهیلا تموها أنا وهاي ديانة وهاي أظن خامج بيناجي أما هنا أما مجرا كان أما حق سيك مازن ساسي ما هي أقدك مازن ساسي ما هي حتى ده دازده مجرا مازن ساسي ما هي هنا تم مازن ساسي ما هي أدرس سيك مازن ساسي ما هي أما أنا أدرس هنينا وهنينا حوالي ما زارك ما قلت حميس كان جدا أقول على بحث كزارك ما يكون بنداستن رزيلن جناهن يكم أم عزماني خا رزقابك مجرا خام رزق والله ما تقول وهنا كورة من هاتشا وهنا که تپچوکی تزاروکی متندی از عزمانی خش بینم که عزمانی خش بینم که چه عزمانی خش بینم 14 سال سکنستم جلمه که تگرتن خود 2017 تگرتن و 2 سال نیم مال حبس دا تگر پاندمی بعدم چاپین مال ده محکمه بود شوف داخل محکمه خود اما گل عدالت قصص گل کاری میکردن محکمه دفاع دا محکمه دا گرتن 2 سال پشتی گرت اینا نبی و 4 سال مال بی بن ازارم 4 سال ما تتی جزای خود یقصوزی ممازن گرچه ظلم به ایش بود نه ایش بود باوجود بیش نه ایشی و هبو نه گوجی و هبو اکسیه یخصوصی مازن به وقتی ول مک مالا به وقتی شد میاد دکتر بیجیت کشتن آن نخواسته جزایی بیجید ردا قلب زکیه آن نخواسته اما چه سبب من نزنی جو جیان قرا جان فدا بود جیان قرا برا بود جیان قرا با جان فدا بود یعنی بیجم جیان قرا گل حز جیان قرا که عقب این تبیج مت حوالی خو جیان قرا ملت قرا حسکه كل حجم ملت قرا الجناية ما نزكى صوت ملا هنا جناية ما قال حسك والله بس رجع وفاة كي دقة وش تلفون زرت الجناية ما تقارن واصل يدين كان جبنا جناية ما تسيق ناتجمن يعني من حقيقي وطن حقيقي سيق ناتجمن ناتجم قلت از قال حاج دايق خد كم از قال حاج ملتي خد كم حاج الله خد كم حسب غلطي خد كم أنا رجال خلاص جمال مش ماسك خلاص متك ما تقول ساعد وهنا كي قرينا من دنيا الدنيا و خبرنا كي السلطان شو ديس أسباب لندن سبعة توزي وبيساتي نهات جتن قرينا شو بالي شازي خاب بالي جتاي خاب بالا ما خاب دنگي جل خاش بود وهذا مال داج ليد ده جتاي خالد دست عند قلتن دنگ بيج بود إنه بغلامش كده با ليد ده أو حوالي خجلك أو بيجت ليد ده حوالي جبور انت خاي سبك كبير انت خاي سنة بيجت نهلا منات هلا مقول دنيا بيبخت كرنا دنيا ظالمة ما هرب أصلا يدخل نا أمتني بتوني ملتي ناس تنينا أنا حتى طبيب دو بدعوي ببن شان كريمو هالكين شان بعزكين أنا كي هو كي يشكايج ديكي أم بيشنا بعدا يشكاي تكريم كي شان كريم شلتا كيبو قانداسيو ما هبو نه تجي كيبو أجي كيبو شان تشكاي تكريم كي أدوزا كريخنا بعدا مساسكنا أو زاركنا خا إسكنجر دي چون نخوشی هبید اودید او خوشی نبید به دنیا او خوشی به دنیا نبید دی görüşme ders bu kore xabijim sala kana çüsabiş salatij bu ana çmasa du bana azarumi az naqash qalbi qadar du jawjum ma من شرکت دو نشوبچن گفت دایی که نه تو نخوشی تلفنش در از داد کمش خواهیم را که چهارشنبه یک هدف چهارشنبه تلفن مراد شد بیت ذات مزانی محکمه دی بیت بعدن نه چه اول مدین اوید آنی بیت آنی ام میگم دواجینه و چون محکمه کرد که سال محکمه اینا نه محکمه و گفت دایی که چه میگه باشه کریم تو چه میگه باشه کریم میگه خدا حس کریم دیت بعدن گفت ان شاء الله انا دم همش که بعدن ای خب بعد و که ایتالیا و دون گونه تعطیل امیج تازه تاثیر نچین کرد که خوش ازارم اینی مثلا اشتمی چی کنیم والله صاحب ده روزی تلفنش مرش نت کریر حاصل خاصه از تلفنش زلمه خرابت کم بیجید نسای که داره صد دوزی نسای خلاص بس حد اکنی از جزایی گرها آخرش را گفت بجم را نگفت ام پیش شد دعوی نو بعدن چون کریم سوسیز بود سببسیز بود و چه علایش نکی بود چه ایجی نکی بود کریم گیتم حالی که از دعوی ما پیش شد دعوی ام نو بعدن بله گذرنجا مدخست بنامه کجوارگه آزاد هاتو بوش لیم خابن دم ما در باست بج بوویجی املی بورن خود خازن نامه سارا زیلاندنز هفته پیشیام روز پنجشنبه
امی بوشینن ام بهیوین گهدار مجی وی لیبوری نامه جی برچاوان بگیرن شبردما برنامه دقده او نامه جی پر دریجه بویرنگی ام تیم برنامه خواه داویه برنامه خواه تا برنامه یکیدن بمن دروژین خوش و آزاد ده دم باش نه تاریکی زندانان و نه درابین هسیمین گرتیگاهن دکارن قیین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگی برخودانی دنگی آزادیه